Omaya de share me mama kwa ba de ba attention TV so. Mo amu PSA na majime kunya attention TV so a. Ensema etwagu wo oman Ghana ne ensema etwagu wo social media ne so. Na me de ebrem de bia masema me ka show ne se me do de enso awrade na edo. Emfa wo ho entu nipa so bebre na nipa ebedu hwamo. Nipa betimi aka twa se meyese ama. Twen side ko no betimi aye ama na oboafo enso eni awrade na enso ansa na awrade ebeboa no odebefa nipa so onte ho na awrade ede moa na nkasan de be ede abro odebefa nipa so na nipa no ayo emoa nti in your life no whenever you find yourself nipa bia woni nya encounter ewo abrabom bia try to treat the person well who de bia woni nipa no ebe nante afa so ye panyi so ye akwala woni ne enante yi na de bia osan ebebo wodin madama say me catch them strategy TV so de ye mamon sempa no na ye hyimu kran enso edifa abrabom ha na obenya na wunya ewo baabia na ye koda sorry ye nsembe na etwagu ene de san sorry de ne Agradaa Agradaa mama Agradaa ye say ye da sorry o man Ghana ha na say ya ante na se manche say sa da na de nyanche nti say still a ye san so ewo adesan mu a ye twen say ade bechi na ya tie ne na ya hwe ne etwagu nje say Agradaa na obisu ye de be etwagu na nsensema abai de esewani nhwe say ye kan etro say Agradaa sheda plan ye say obeje eye Reverend Owusu Bempah bibi enma enkrofo bi eden nsem na babonten ke say omde ni okan video evidence ankasa hu nsem na ekona etwagu na wo yembe hye obeka say ei na tili we dia no odin hai anu odin na fie mami ebo omodin a eye ya mankrofo bi a ke say eye Kwaku Annan ene adum insura ke say omde nsem na babonten nsem ne de ke say too much me kram tem say me yemo hye me na me ho me slam say ei oba besi etimi e kan sem wetimi esane ma wenyina ne he Ghana he wasem boni po e wasem e boni po eye me kamfo eye God's Revelation Ministry eye prophet Eric Akwasi entry eda ano me kamfo eye prophet ama se wiye mre nyame ede ne ho sra adum eye papa eye niema wanwade ewo oman Ghana mu. You need a prophet in your life. Without a prophet in your life will never be a complete. Woko baby a prophet in be catcho o ebiade a wiye ne se ya wiye fafaha na ebeye ama but uye ne biara na yakoye se wabrabo no unamu ensansa saa kwa internet 31st make am fu eye prophet ama se bra na one prophet emebo impunimpu ewo na sorry na o hintasem no prophet ebeka ne edi wunya ewo wadwumom ne edi wunya ewo wabrabo ne edi wunya wo sabe efie kura wutimu no so prophet ebehu na wono ache na wahu de bia obebo obra afa muamu PSA na natili migusuwa eti magwem ewo attention TV so eni ensema etwagu na ne maami Agradaa nje se no opesi che se okreye Reverend Owusu Bempah ze otwa ne sesasa ema che se adum insura eni eye Kwaku Annan ena omudi evidence no aba abonti evidence no omudi wani ni more den esin Ghana kromum yanko na momie enkotie na yesan embra. The real incident actually happened when the top 8 police operatives arrived at the cantonment to pick Reverend Owusu Bempah at night. As someone here can police penini narrate chere say osofu peninu esun dayo say a nightmare say dey no police intelligence no sign ma yenya ho ntiase ampa asem no so sie efi sa dayo say dey no ebemu a chere say the next day anadwo a police phone wotwe ebura cantonment police ho ye befa Reverend Owusu Bempah e free cells ho. When the police operatives attempted to pick Reverend Owusu Bempah out of the cells, his younger brother Nana Kwesi inquired from them where they were taking him to. But the police answered, order from above, have requested that Reverend Owusu Bempah be brought to a location. And some no chere say police if we emayeti ase say afi sa a police from watwe ne bae no na Reverend Owusu Bempah ne younger brother be a friend Nana Kwesi enso wo ho nto no bisa police from watwe ne say ehimfa e no mpese omofa ora Bempah e de ne ko asem omoka chere say order from above ena asoma wom.
This, according to the police source, resulted in a serious altercation between Nana Kwesi and the police operatives. The young man further disclosed to the police that Hobson Yauvi Adoye, Reverend Charles Owusu, and Ernest Kofi Owusu Bempah of Ghana Gas, including some church elders, are all here witnessing this. But this could not deter the police enough as they whisked Reverend Isaac Owusu Bempah into their Tundra and sped off. We now just say, Ebra, Reverend Isaac Owusu Bempah, Enuya Kumano, any police for ye in Samnano. Omomutia says, Empenifo bin so wa, the air cosono, Womonso airshare. Obobo, any baby to say, Hopes Nadoye, Reverend Charles Owusu of Forestry Commission, and NS Kofi Owusu Bempah, Ghana Gas, and I feel so a glorious word power ministries, as awful Empenifoni bin so ewa, one more airshare their air coso. Banina, sa a police phone or tree, amuhu, one more etam, Reverend Isaac Owusu Bempah, Eshe Kanem, and America 2, pam, one more echo. As they accelerate on a top speed through the police headquarters to the British High Commission through to Osu, the Tundra, however, pull off and a police officer pull out to receive a call. Later, he entered the Tundra and they sped off back to the Cantonment Police Department. Police intelligence in Mayeti assessor. Ebra afi omode Reverend Bempah ehye kanum no omode ne nam mirikatuo ni nam omu chinye kofa police headquarters wo omode ne kofa British High Commission Osu himfa omu chinya na ebra wono mo ekono police officer bi ano no otika ne mu bi ka ni gina e sa police officer ni si form o si form no na we receive a call ehɔ no yentimi nkyere mu sɛ hwan ɛna na ɔne saa police officer no kasa, but our intelligence ne kyerɛ sɛ o receive a call after so tie saa call no wie no pɛ mesa no makɔ aba de ba attention TV so ne twagu ye ne mu amu TV asam anu ohio anu odin oba besia pa anu odin de eni ma akoso wo ye man Ghana ni ma akoso papa na onyame ye wadom na se bibi koso se na enkrofo bitimi ba bonya ho se nyame de oyede ben odo wankasa ne ma ekoso entena ho ema obi enyo de bia masema meka ne se wotena ho na sebi uma beifuo ekunwa dade na okun dade na obesachwa na wo wakonta ben e na wokwakobu atwe papa no fa erade enti na wo se wonya prophet ewo wabrabo meda wase so wo jembre na wo hwe me wo attention TV so emu amode hye ba ko pe na natili mo akra mo da se ne mesan ene mo be hye wo attention TV so executive producer onyame onyo kese pa